यो सब अगाडि जाऊ बिचमा बस्छ जस्तो छ तिम्रोमा हाल्नु आउनुहोस् प्रदेश भयो सुरजजी है आज फुलबारी होप टाउन पहिरो ग्रस्त क्षेत्रको तपाईँहरू भ्रमण गर्नुहुँदैछ है यस भ्रमणबारे अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न यस्तो है यो जुन प्रकृति प्रकोपले सर्वत्र पहाडभरि जुन क्षति पुर्यायो होइन एकदमै डेन्जर उयो भयो अब सबैले भन्छ 68 पेसीको यो एउटा ठुलो प्रकोप भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी मिरिक साइड सौरेनी साइड थर्बो साइड विभिन्न इलाकाहरूमा गर्दै गर्दै आज हामी यहाँ फुलबारी आएको छौँ यो पछि रम्बुक सिडर गएर आज यो इलाका भिजिट गरेका छौँ र अहिले के हो भने क्याम्पहरू छ है अनि झट्टै जसलाई रेस्क्यु गर्ने रिलिफ गर्ने यो काम त सामाजिक रूपमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न यो पञ्चायत जिटिए सबैले नै यो काम त सुचारू रूपले गरे अब ठुलो सवाल चाहिँ के हो भने रिहेबिलिटेसनको है रिहेबिलिटेसनको सवाल सबभन्दा ठुलो हो किन जसको घर भत्कियो जमिन शुद्ध लग्यो उनीहरूलाई झट्टै अब कसरी फेरि जीवनलाई सुचारू रूप चलाउने भन्ने इस्यु ठुलो कुरा हो हामीले अस्ति 9 तारिकको दिन डिएमलाई एउटा पत्र लेखेको छौँ जसको चिया बगानभित्र जसको जमिनहरू यो जमिन शुद्ध घर सब लगाएको छ उनीहरूलाई चिया बगानले नै जमिनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र डिएमले यो इनिसिएटिभ लिनुपर्छ भनेर हामी डिएमलाई भनेको छौँ जसको घर पनि छ सबै पनि छ तर कहिले कुनै पनि दिन त्यो चर्किनु सक्छ भत्किनु सक्छ होइन एउटा जहाँ त्यो सेफ छैन उनीहरूलाई सेफ प्लेसमा सिफ्ट गर्नु यो हामीले अपिल गर्छौँ अनि त्यो सँगसँगै नदीको चारपट्टि खोलाको चारपट्टि बस्ने जस्तो टिस्टाको सवाल छ विभिन्न उसमा जहाँ बिजनबारी क्षेत्रमा जहाँ पनि सेफ जग्गामा उनीहरूलाई सिफ्ट गर्ने जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो स्थिति छ र त्यो यो डिएमले एउटा सुइटेबल ल्यान्ड सिफ्ट गराएर त्यहाँ गर्नुपर्ने हामीले डिमान्ड राखेको छौँ अर्को मेजर कुरा के भनेको छु भने यसलाई यो नेसनल डिजास्टर भनेर डिक्लेयर गर्नुपर्छ ताकि यहाँ फन्डिङ आउन सकोस् अब तपाईँलाई याद छ यो पहिलाबाटै एउटा अलार्मिङ सिचुएसन छ भनेर 1 तारिक नै वेदर फोरकास्ट गरेको थियो अब यो तत्परता हुनु पर्थ्यो यो तत्परता पहिलादेखि नै सतर्कता रहेको भए सायद यत्रो ज्यान मारेको हामी हुँदैन साथसाथै यहाँ हामीले धेरै दिनदेखि डिमान्ड गर्दैछौँ कि यो एउटा ल्यान्डस्लाइड रिसर्च स्टडी सेन्टर यहाँनिर खोलिनुपर्छ भन्ने होइन सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई म एमपी भएदेखिकै एमपी गरेको त्यो पनि अहिलेसम्म भएको छैन र के हो भने यो जुन प्रकारले अब चारपट्टिबाट इन्भाइरोमेन्ट जुन इस्युहरू छ यो सबै कारणले आज हेर्नुहोस् न प्रत्येक यो टाइममा अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर यो टाइमतिर बेसी पहिरो जाँदैछ ग्याप गर्दै त्यसले गर्दाखेरि हामी निर्दिष्ट रूपमा भिजिट गर्नु आउँदैछन् जो जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूले पनि यो उद्योग लिनुपर्छ यो पहल गर्नुपर्छ कि अब रिहेबिलिटेसन सबभन्दा ठुलो इस्यु हो पार्टीको तर्फबाट है पहिलो पीडितहरूलाई तपाईँहरूको के कस्ता सहयोगहरू छ हामी सबभन्दा पहिला है हामी रिलिफको लागि उठ्यौँ हाम्रो एउटा हेल्पलाइन गरेर विभिन्न जग्गामा जहाँ पहिरो पीडित कि बाढ पीडित होइन प्लेन्स एरियामा जहाँ जहाँ उयो गऱ्यो डिजास्टर जहाँ जहाँ भएको छ त्यहाँनिर पुग्ने चेष्टा गऱ्यौँ अब गभर्मेन्टसी जसको छ उनीहरूको त बेसी जिम्मेवारी हुन्छ लोकल सेल्फ गभर्मेन्टको बेसी जिम्मेवारी हुन्छ तर एउटा अहिले यति बेला राजनीतिभन्दा माथि उठेर हामीले भारत कम्युनिस्ट मार्क्सवादीले हामीले सिन्सियरली यति बेला मान्छेको साथमा खडा हुने मान्छेलाई जति जथाशक्ति जति सक्छौँ त्यो हिसाबले हामीले सहयोग गर्ने चेष्टा गरेको छौँ तर यो त अब टेम्परेरी फेज हो र पर्मानेन्ट फेजमा हामी जुन कुरामा स्ट्यान्ड गर्न चाहँदैछौँ कि सेन्ट्रलले इमिडिएटली प्याकेज घोषणा गरेर स्टेट गभर्मेन्टले यहाँनिर घर बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ अनि यो जुन चिया बगानको म्यानेजमेन्टले उनीहरूलाई जमिन प्रोभाइड गर्नुपर्छ ठुल्ठुलो होटेलहरू बनाउनु होमस्टेहरू बनाउनु जग्गा दिँदैछ आफ्नो वर्कर्सहरूलाई बनाउने जग्गा यहाँनिर प्रोभाइड गर्नुपर्छ हाम्रो यो एकदम स्पष्ट रूपमा हामीले पार्टी यो माथि हामी स्ट्यान्ड गर्छौँ
चिया बगानको मालिकहरू चाहिँ त्यसरी आउनु भएको छैन हो त्यसमा पनि अलिकति बढ्नु चिया बगान खास आउनु भनेन नि नि होइन त्यही हो चिया बगानमा चाहिँ दिनुपर्छ আশাबाट आउनुभयो একদম নষ্ট হয়েছে আর কিছুই নাই যারা ক্যাম্পে বসতে পারা আছে এর মধ্যে 11টা ক্যাম্প আছে মানে পাহাড়ে এখন বর্তমানে মোটামুটি 450 মানে পরিবার এইভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বসে আছে ইমিডিয়েটলি টি গার্ডেনে ল্যান্ডগুলো সেটা হচ্ছে এই ল্যান্ডে শিফট করার ব্যবস্থা করতে হবে সেটা ডিএমকে বলেছি ডিএমকে দায়িত্ব নিয়ে এই চা বাগানে অনারদেরকে চা বাগানের ম্যানেজমেন্টকে বলতে হবে ইমিডিয়েটলি রিহ্যাবিলিটেশনে এই জমিনের ব্যবস্থা করতে আর এখানে জমিন পাওয়ার পরে গভর্নমেন্টকে বাড়ি করার দায়িত্ব নিতে হবে সেন্ট্রাল স্টেট গভর্নমেন্ট 2 নম্বর বলেছি যে জায়গাতে আজকে যে জায়গাগুলো আপনারা ঘুরেছেন সেটা দেখবেন একদম অনসেফ যখন তখন এটা ধস নেমে নষ্ট হয়ে যাবে মানে সেফলি একটা শিফট করা মানে অল্টারনেটিভ একটা শিফট করানোর ব্যবস্থা করতে হবে থার্ডলি যে দেখবেন আপনার তিস্তা পাশে বলেন রামবাঙে বলেন বিডিআর বলেন কিংবা হচ্ছে সুখিয়া কিংবা বিজনবাড়ি সমস্ত অঞ্চলে হচ্ছে যারা গ্রামীণ মানে গ্রামীণবাসীদের যে বাড়ি ঘর নষ্ট হয়েছে তারা মানে অনসেফ জায়গাতে এখন অসুরক্ষিত মনে করছে তারা বাড়িতে থাকতে পারছে না বাড়ি থাকার মানে সত্ত্বেও তারা ভয়ে ভয়ে থাকতে হচ্ছে তাদেরকে একটা সেফ প্লেসে শিফট করার ব্যবস্থা ডিএমকে নিশ্চিত করতে হবে আমরা এই 3টা দাবি নির্দিষ্ট করে বলেছি আমরা ফার্দার আমরা একটা করে যাদের মানে এখন ইমিডিয়েটলি যেটা দরকার সেটা ডিক্লেয়ার করতে হবে আর মানুষ কি একটা শুনলাম 5 লাখ টাকা না কি হোমগার্ডে চাকরি দিবে বলছে তা কি মানুষের এইভাবে মূল্য করা যায় মানুষের কি মানে আচ্ছা আমি যা হলো মারলো আমি 5 লাখ দিলাম 2 লাখ দিলাম মানে রেপ করা যদি কারো ধর্ষণ হয় এই রেট মারা গেলে এই রেট অ্যাক্সিডেন্ট হলে এই রেট তাহলে কি রেটিং করে মানুষের জীবনে সমস্ত ব্যবস্থা কেন গভর্নমেন্ট বলতে পারছে না কেন এটা সমস্ত দায়িত্ব